da vidimo ima li šta zanimljivo. Ima, ali problem je ovo, što sam ja ranije komentarisao šta se piše na jednim portalima, a sada sam prešao na druge. I ima sličnosti, ali ovi portali koje sada pratim su mnogo pristojniji i malo objektivniji. A što se tiče starih portala, ne znam kako ovo sada vam objasnim. Možete pogledati portal Republika. Objavio sliku, video Tijane iPhone obučene kao Deda Mrazice i tu nešto piše kakav vi komentar imate. Tijana iPhone presuđena zbog bavljenja prostitucijom. Presuđena i zbog navođenja drugih na to. I jedan portal nju objavljuje njene videe, promoviše, ja to ne mogu da razumijem. Meni to ne ide u glavu. Ali ovo je problem. Ta publika, oni su navikli na to i njima to uopšte nije ni nepristojno. Maca diskrecija posle toga može bilo ko. Vidio sam i Maju, onu iz realitija, i njenu, neki video ili sliku su objavili, ona u nekoj sauni. Hoće meni neko da objasni od čega te starlete žive? Jel se bave nečim legalnim ili je dozvoljeno baviti se time nelegalnim čime se one bave? Naišao sam i na neki snimak one Tamare Đurić, gdje ona govori kako duguje novac Velji Nevolji. I onda to je video na TikToku, puštaju neki snimak gdje se čuje neki Mare i razgovara sa Tamarom. A Tamara se pomirila sa Jovanom Jeremićem. Ne znam da li se Maja pomirila sa njom, jer znate da su one imale onu svađu u Budi. Sad mene tu zanima oko čega jedna tako poznata voditeljka i ove dve starlete mogu da se posvađaju. Ali to mene zanima. Ljude koji prate reality tu uopšte ne zanima. Njima je sve normalno. A ovamo vijesti prestižu jedna drugu. I više ne znam, ja sam neko ko komentariše vijesti. I pokušavam da se našalim sa tim vijestima i da uvijek samo istinu govorim. Ali ima kontradiktornih vijesti. Naprimjer, jel znate da je u poznatom beogradskom hotelu u noći 2. januara izbila tuča gdje, kako piše portal Nova RS, grupa mladića rušila sve pred sobom jer su ih opomenuli da ne koriste nedozvoljene supstance za stolom. I oni se pobunili, htjeli da to koriste za stolom, mislim, ne razumijem. Oni su htjeli to da koriste normalno za stolom dok sjede u tom hotelu. Obezbeđenje ih upomenulo, oni se pola sata tuča trajala sa obezbeđenjem i sa svim. I nećete vjerovati ovo, na portalu Nova RS imate i snimak toga. Ali, napomena na dnu te objave piše kako portal Nova RS naknadno je nezvanično saznao iz MUP-a da je policija intervensala, ali da niko nije podnio krivičnu prijavu. Može neko sada me objasni kako niko nije podnio prijavu. Prvo, za narušavanje javnog reda i mira, jer pola sata tu traje njih 20-ak se ganja po hotelu. Druga stvar, za to što su koristili. Ovo ne znam kako da vam opišem. Eto, šta ja sve ovamo vidim i ne razumijem. Jer vidjeli ste da je jedan čovjek dao izjavu kako se pojavila grupa njegovih lojalista i kako su oni, neka organizacija, malo sam istražio, nisu zavedeni u nekom registru organizacija, što znači da su nelegalna organizacija, ali da je to njegova organizacija koja će da štiti njega i da su se oni zaklijeli u crkvi. Nije se oglasila ni crkva da kaže da li je dozvoljeno nedozvoljenim organizacijama da polažu zakletve u crkvama. I ovo je tako sve zbunjujuće da ja ne znam šta da mislim. Eto. Ali kad sam razmislio, nečiji brod tone, ostali ga napuštaju. Sad neko organizuje te lojaliste da bi prvo uplašenje, drugo da bi svoje članstvo
nekako između redova poručio im da ako ostanu uz njega su, ako ne ostanu, ne znam ni ja, na portalima to porede sa Njemačkom iz prošlog vijeka. Samo su oni takve organizacije imali. I nije mi ovo jasno. Ali, šta još ima ovamo zanimljivo? Primijetio sam da malo previše portali pišu o onom što se desilo na Cetinju. Ne znam, pišu i izjave i prate se šta je izjavio ovaj, šta onaj. Nekako mi to previše negativno, da se toliko piše u javnosti o tome. Ali to neko radi namjerno. I to je to. Ali vidio sam i ovo, onaj bosanski novinar, Avdo Avdić, smeta mu zašto Faćine presce, stvar nije da mu smeta, već ne može da vjeruje, da Faćine presce na TikToku imaju po 500.000 pregleda. Kaže, mi ostali možemo samo da sanjamo o toj cifri, svi zajedno. Avdo je tu uporedio Kristijana i Faću. Ne, nije to isto. Kristijan je neko ko je uz sistem koji je na vlasti u njegovoj državi, a Faćo nije. I razlika je. Ali neću da pričam o Faći, jer ja njega poznajem lično, mislim, poznajemo se, pa da ne bude ja da ga branim, ali nek pokušaju i ostali portali u Bosni da pišu onako kao Faćo, o činjenicama, o dokazima, o istinama, pa će možda imati takvu gledanost kao on. I podrška Faći. Ovamo sam vidio i da, ja ne mogu da vjerujem, objavili su slike neke dvojice studenata, ali slike njihovih pasoša. I tu piše kako su oni neki studenti špijuni iz Hrvatske. To nije istina. Istina je ovo. Ta dva studenta što su nelegalno portale objavili njihove slike i informacije iz njihovih pasoša. Oni su porijeklom iz Hrvatske, iz Republike Srpske Krajine. I otac im je tamo i ranjava. Oni njih sad nazivaju špijunima zato što imaju te hrvatske pasoše. Taj pasoš imaju i djeca Baje Malog Ninče. Ima Breskvica. Koliko znam i Prijovićka je porijeklom tamo. Ne. Ovi Šešeljev ne mogu da podnesu da njihov brod tone. I onda pišu takve i nebuloze i nedozvoljene stvari objavljuju. Ali ti studenti niti su špijuni, niti su djeca odrasla u Srbiji, rođena u Srbiji, sve, već otac im porijeklom iz Hrvatske i samo eto zato imaju hrvatske pasoše da lakše putuju. Nikakvi oni špijuni nisu. Vidio sam i ovo, onaj Jerković što je bio sa doktorom Nestorovićem. Na TikToku objavio šta misle ljudi o ideji da blokiraju SBB. Ja ne znam ni šta je SBB, ali on ovdje nešto pominje onog malog Kostu. Ovaj Oskarovac, to je ono. Ali vidio sam i da je Jovana Jeremić tražila, ona unaprijed pita da li je istina da su neke strane službe tražile malog Kostu dan ranije. I ovaj govori da, istina je. To nije istina. To mogu neki stranici da traže jedino kad bi mali Kosta boravio kod njih ranije nešto u njihovim državama, pa da i oni ispitaju nešto. Šta nekog zanima dječak od 13 godina? Ali, ne razumijem, eto. I ovo da vam kažem, sve države, skoro sve, mislim veće na svijetu, su izvještavale o studentskim protestima i većinom podržale studentske proteste. Samo jedna država nije. Ta država ima veze sa renoviranjem nadstrešnice u Novom Sadu. Kina. Ako može neko da mi objasni zašto Kina nije izvještavala o studentskim demonstracijama.